Wara s-sejħa l-applikazzjonijiet id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura evalwa 10 proposti fosthom mill-MKAST u laqdiet mhux governattivi favur proġetti biex titjib il-kuxjenza ambjentali u tinbet il-ħajra fit-tfal li jfittxu karrieri fl-ekonomija l-blu. L-Aġent Direttur Ġenerali għad-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura Bjorn Zoppardi qal li dan il-fond b'total ta' 80,000 euro twaqqaf wara emendi legali fl-2023 biex parti mill-ħlasijiet annwali tal-operaturi għal permessi jiġu depositati fih biex jiffinanzja proġetti minn studenti, istituzzjonijiet edukattivi jew NGOs sa massimu ta' 10,000 euro. Fl-ewwel evalwazzjoni ntażlu 8 proġetti li tresqu l-qudiem minn għaqdiet bħal Nature Trust, Coast is Clear Foundation, Zibel, l-Għaqda Mużikali Beland, is-St. Joseph Band Club flimkien mal-MKAST. Fost dawn il-Viċi President tal-Għaqda Mużikali Beland jispjega li l-proġett tagħhom jiffoka f'kampanja edukattiva fil-lokalità. Ħanużawhom biex immorru fl-iskejjer Year 4, Year 5 u Year 6 ġewwa l-Iskola taż-Żejtun u hemmhekk ħankabru l-għarfien fuq l-akwakultura. Ħanipprovaw nitlu wkoll inżewqu it-tagħlim mużikali flimkien mal-akwakultura biex inkabru n-knowledge ukoll. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli Alicia Buġeja Sajt qalet li dan il-fond qed ikompli joħloq opportunitajiet reali għall-innovazzjoni u sostenibilità fis-setturi tal-akwakultura u l-ambjent marittimu.